kambuni mwena riitwa NEXTAD Media Limited ni andikirite nyumba ya nteto ya BAITE ikiwa tiniyo njene riitwa ya BAITE TV kuringana na barua ire tumini wakili muthomithia nkolu kire BAITE ni ati riitwa rire BAITE TV ririthirite ritumika ni kambuni na njira ya kibiashara ya kwithira nende bamiringanithie bonene na ngavana Kawira arabethirite bakiuga iritangwe kiutate na watho kuringana na barua ii riitwa rire rithirite ritumika kibiashara na nende ne bakwenda kambuni ya NEXTAD nende kwenda BAITE TV bethira bakiandika no ntuni bonete asarene na baitira bethirite bakiona kiri kibindi kya miaka ithatu kira bethirite baitumira riitwa ri kuritangwitio cia kibiashara na nyumba ya nteto ya Meru ndani ya miaka ithatu ithiri barua ni bethirite bakuma asarene mno na nende ne bakwenda ntubo bwithira bukiandiko na bethira bakimenya ntubo kiri ntuku mwanja ciite bethire bakithiatila mantu ya no choke riboti kiri kambuni ya NEXTAD.